Iyang okay bani POHNPEI o kala bakon POHNPEI wan ki sanan gan ko wan ki likan nanalak nan gan ye wan ki kayung kapna karyong kapna wan ki speaker o yang amusong ko saganat kan karos wan ki songkobung labalap o yang amusong ko bungkan karos wan ki sapul marchon way yunsak sangat cepengilap lelang kapangamarang Rahn ngay makarilu koryo Pleo Pachonan Station Poyan kabese automobile police blotter o pilira kay makonengan san salang John Way mepan wiyawi o mawiyawiyar ansod kayu iban pacholang mas nan autopan police blotter o yet irailakan ma-arrested sang niri sa gisu ulel ni Silu and Akos Reisaksun Julai lel Silu and Akos Niriisaksun Julai yet irailakan me arrestes Morris Jack arrested ki chungala sa kumuway magkata pe onalang way pokon Elvis Erwin arrested ki chungala sa kumuway wasawasa sili pe onalang way pokon open niyan sa woche kawonapak Niriisak walu Aramasaman ma-arrested yet chungalaten Chingkwang Mung arrested ki sukaw chin changaku waran nan sa peonalang way pokon Niriisak tuaw han July yet irailakan ma-arrested Joseph Chona arrested ki chungala sa kumuway o wasawas sa sili peonalang way pokon Marino Artus arrested ki prabhasang nan naramas chungal sakawan POHNPEI pilran ranoche Marino Artus pil arrested ki pil prapa sakawan POHNPEI mem prapriyaw watch mimi ponangan chalalmapki Samuel Anton arrested ki chungale sakaway wasawasa silipon na way pokon o pilchungale sakaway makata ponalang way pokon Sam Waichup arrested ki mi bali chapun sakaway o changakuran nansa ponalang way pokon niyan suwoche pilsocho ya pokon driverman niya changaki waran nansa ponalang way pokon ni silisak manakap men ma-arrested chungalat ye Sharon Eliam arrested ki kawonapak o chungala sa kaway panang insombar. Ni silisa kayo, ye chirailakan ma-arrested, Louis Algan Perker arrested ki sukaw chin changaku waran nansa ponan way pokon, Betsy Norman arrested ki kawonapak, Richard Blues arrested ki mi pali chapun sa kaway o changaku waran nansa ponan way pokon. Carcila Ikaip arrested ki chungala sa kaway makata ponalang way pokon o pil chungala sa kaway niya pachopan panang insombaran chungala sa kaway. Niya ako sayo yechirailakan ma-arrested. Asal Moses arrested ki chungala mi pali chapun sa kaway o changaku waran nansa ponalang way pokon o buyakawan changaku waran nansa ponalang way pokon. Swiner Soking arrested ki chungale sa kaway niya mi bali chapun sa kaway o changaku waran nansa ponalang way pokon o pil niyan suwoche sukaw chin changaku waran nansa ponalang way pokon. Eddie Prince arrested ki mi bali chapun sa kaway o changaki waran nansa ponalang way pokon. Ni Akos Riyaw Riyagitriyak yechirailakan ma-arrested. Mayor Lucius arrested ki mi bali chapun sa kaway o changaku waran nansa ponalang way pokon niyan suwoche pil sukaw chin changaku waran nansa ponalang way pokon. Jason G. Martin arrested ki chungala sa kaway panang insombar. Raycan Sayola arrested ki kawonapak. Eddie Prince Pilew arrested ni Riyaw ki sukaw chin changaku waran nansa ponalang way pokon.
Leroy Elias arrested ki Konopek. Irailakan ma-arrested sang ni Risak Su o leltong ni Risak Sunchula yo leltong ni Siluan Akos. Mie ira kay may kapesayan ang program apjan imsakla. Ako na yung John Way empleo kachinmangi po yung school pan chapter ni Akos Isak o a pit intersection kay nan kolonya. Intersection me pacho dilatay ni niyong pan katosang option ka pa na Main Street wood tilang tayo ni sang kilok isu pa sa klimaw del kilok tuwalap so may aramasen kak wood sila pali sa koyak. Pilsining intersection makarani wood tila sang Main Street ko tilang Town Plaza pil so may left turn makomban changa sang 2020.com kotong sin intersection ng kung so chakak pil wutla pali sa koyak sang isu pa sa klimaw lel tuwalap na mensang pil isakaw pa sa klimaw lel clock ew ni so murin sowas o clock payo pa sa klimaw lel clock limaw pa sa klimaw murin sowas. Ew sin intersection chang tiyang naman super saver chang sang intersection ng CAA chang tila wuchitilang super saver. Pil socho may pil uya komiyan left turn ta changala pali sa koyak ong nuklok basan salbawa. Pile intersection chang tiyang naman PEO kutilang omne pil socho may sang klok basan salbawa socho wutla pali sa koyak. Himanan pilsan sa lang John Way may railakan ma-arrested ni Risak nan irairan wikaw ta wikrayaw maguyasan san nan program kat irailakan me mugut po wiyawi o iraila arrested. Ang san sa lang John Way menayin sompong ew case makan register police station ap melel police and security kan kap case opukari isak limaw kota lel case riop klimesak match me san sa lang child me case kit limopki kota lel case riyakit limopki nan parew. Yei makareta sakin pagpagi sabal mar sawas bayray lang kap yang kacin sawas irayakan magin paratani sa bayray pweki nampan police memie ainin tataklaut an kakapalilya case kan magin register nan ranew te nan parew. Ipilmenen sansalang John Way may sang niyat len niyanem sang klok walu len klok tayu register insto sakan kun wiyawi Rahn kokkors machen waro musto sa saikin register komuyanano komuyan katla to kom kubur kalangan mararata katla register ila chen waro mu pokom te lo yang kabal po na len webogan imen kaim sangki ay ngol program Rahn watch pleu yat sakaran misik pang kupuran kala ko isoko Pweki mamia mogut sa payrayan masakan pacawan muya nani rayan nat kun wiya chungal puko kai te sang niyat kun pon masoki ap sang niyat kun soichar onin duana chuya aramas sepek sapul mar sawas kala puko isoko John Way yungsak melen nono papa kucai sawas pene o apali sab majai cerikan John Way po kirtan pewach and gakmiya image may kaim sang kiyat chungol program Rahn watch o kaselelian.